بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمكو إذن نرور ماما نرور بابا مرحبا. أنا رمزاها تلتي نيانتسكا فينوسكو كبار فوتو شعبان كرامو ديلو ملاينتيكا أمباتسكمبو فولان كبار فوتو شعبان إن شاء الله. دونكو قبل نهولو باندلوها كذا دينارو أنا رومانيري ani surti mene kont kan ro saboni kana ro mek vaza kat mek vaza antene na ro zan kana rew kont kan rew saboni hol mani rew inshallah ana roze mbo has kula video mbo bokana inshallah. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد. Kabla holo pandeha an kibushi atskambu zoru kiarabu kam gwa venzi apret kama panda hizi kam gwa venzi inshallah. Siyamu aktharu Sha'ban. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasum aktharu Sha'ban. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وتصحيح صوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح. تكافي هذه كفسيريزي أن كبوشي إن شاء الله. تكان ترجمة بري كميس فسير مبوتواتيكا إن شاء الله. باب صيام أكثر شعبان. في هذنا هماروزن فزافنين شعبان. إذن صلى الله عليه وسلم إذن فيه أكثر شعبان هماروزن فزافن شعبان إذن فيه إذن صلى الله عليه وسلم فيه أن هماروزن شعبان. عائشة رضي الله تعالى عنها إذن فولا بزات سند كنيتم صلى الله عليه وسلم نكام في هذنا إلا فزافن رمضان. سند كنا رمضان تتودي amba ngati fanzava raike maizin fei fanzava ijab illa fanzava ramadan. Wala zatin knaite izin fei maru kara izin fei fanzava ni Sha'ban. Izin vulamba zatsina hitamtum sallallahu alaihi wasallam an fei fanzava ngati fanzava mba izin fei maru kara to nini izin fei an fanzava nini Sha'ban. Hadith nazmreo tanini Bukhari ndka Muslim. Ndek hadith hafa nazdo an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma radintum tskanahar mandam roroi izin vulamba yani iznatan tum sallallahu alaihi wasallam heno yerkan rangahar lam araka tasuma zatsen knaytanon fehi min ash-shuhur fanzava hafaring karatonum fehi fanzava Sha'ban. Basi izi Mtume sallallahu alayhi wasallam ankujibu ti fanzava ilo kamba binadamu yani binadamu ti shughuli fanzava ti fanzava ilo kamba binadamu ti shughulis baina Rajab wa Ramadan. Baina ni Rajab ka Ramadan yani atri Rajab ka Ramadan anyivuni ni Rajab بين رجب ورمضان فانزافايو أنيفون رجاب كنيفونين رمضان ndeka fanzavailo kamba turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ambaye
asan binadamu manunga nini Allah subhanahu wa ta'ala manunga nrangahari fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, basi zahu ntiyamba asana kama nunga anini tomku manunga ndaka zamfe asana kama nunga tomku ndaka zamfe. Hadith nazlobo kan Abu Dawud ndaka Nasa'i wa sahahu Ibn Khuzaima ndaka Ibn Khuzaima nangvulamba hadith di sahih wa taskhihu sawmun nisfu minhu dhannan an lahu fadilatan ala khayri. Basi fi hazna nisfu Shaaban yani kaholu vula nisfu Shaaban yani boka Shaaban mtapon fanzava mbia atapaka fanzava fulu dimambi yeu nisu au fulu fatambi fa atkamvula toujours fulu dimambi maana atkakaram vula mba fanzava softu telumpul au arompul siviambi donc holu vula fulu dimambi yo nisu donc holu fe nisu aluhai nis faida fofi feza faindroini Mtume sallallahu alayhi wasallam na mahanga holti fehi anini nisun faindroini amba holu hamurmur nguvu nolu ahazu fanzava Ramadani ndaka nguvu. Donc nisu wafarai holti fehi illa holu ilo kamba hol misi Ramadan naz maton kula suk kula romantina indika la misere basi rombo ngano fi fezan rotina indika la mis fo hafkanze hotmanuze rotsim kurhusa ambaye fehi mwiso ni fanzava nini Shaaban ndaka kata vela zuva aroi nini holo hazu Ramadan hol stoktum fehi ka hol toktum tsata tsim fehi angatini zuva roiri vula navi amba holu mfehi inu mfehi anini ful dimambe luhare fo si ful dimambe faindroini ful dimambe luha fo si faindroini donc hol kan fehi ful dimambe aluhare mis faida kuzidi zuva kuzidi mis faida maru an fi fezna maana izmtum sallallahu alaihi wasallam nanganu ful dimambe luhare yani tipaka holu fe jabi ful dimambe re fo hol mangan model leum kano nangan tinayin ndakala hamisi au nangan dimi au nangan fitu au nangan valu anu mangan model leum no yani yo trenman yani fanzava Ramadan foka famarikti championnat bien yani Ramadan famarikti tunga hol tokru tsman kan trenma hol ma din paka Ramadan havi wajazakumullah khair wassalamu alaikum azwaha faka insha Allah.